2026 or delimitation ng nai. No Buddha buchi mo tamo. 2026 or delimitation ng nai. Apo no Buddha buchi kiriwo tamong nai tamong thoto. 2021 no obosoro census ng nai. Ha census ni hisabai delimitation ng nai. Noro buci ada kiri ada amo tamung na nai tong tipra hawa edisi ni tamung nai tipra hani tamung nai noro Buddha buci ba mukhang punana la juang nong no video klaina musung yang politician buya pia ba buciu nobar biang sibna nang abos haimana nang katabu nobar biang sibna nang abos haimana nang kha lerkha te 5 bosor tongshu delimitation nani o delimitation no kiriya da noro angle singna mo sungani bororong no nor baike thuiman baike muktir phainong thane baike party hinne noro ungi tong lake party baike khain noro kemais thangbain biang sap 2026 nisaka o mas kaisa ni bijungo khasiang ga kemarna mukhang phununa mujiya nong no video rok sanamina ankun shock re ankun party no important ria bod boria ko waisas bodru phia ba mo bachina ne bagase tau lama ma nai tugu 2026 so delimitation nai o delimitation ung khangan ke tipurani naksa o je buko moko tongmani biang chance bayani abono se kiruina step na di tabu party tam ni bagi party khlai tongban ro tam ni bagi party khlai ba delimitation no nasigin nor kiria da muktir ba ke phai no ro bahagi muktir phai no nong ni video no share okta khaijaba di please mukhang phununa laichu skunu shock re hirong nani am koroksa businessman se please share ta khaijaba di phiaba norok study khaidi delimitation ni tamung to tok ti prahaw edition ni tamung nai a tripura ni tamung nai study khaidi te budri di thik jaga no budri na nang nai khali 1 month tongshu 1 month ni bisingo decide khaidi campaign khaidi muktri jodi noro delimitation chaima khange noro muktri phaigala 2026 delimitation 2021 census ngai